Evo još jedan video na temu vrtića. Dobrodošli na naš kanal u novi video. Ćao drage moje žene, jer pretpostavljam da će ovo uglavnom da gledaju žene, da žene zanima ova tema. Uglavnom, što se tiče vrtića, dva pitanja su bila, pa sam htjela ovako da snimim, to jest tri, htjela sam ovako da snimim video da mogu opširnije da odgovorim, da objasnim. Neko je pitao što se tiče tih vrata što su u vrtiću, znači za ulaznih vrata i sistem kako funkcioniše, kodovi koje mi imamo, pa neko pitao kako se to zove, kako se zove taj sistem. Zaista ne znam, imate milion vrsta tih sistema za sa tim kodom i to, tako da koji god sistem daje, dobijete kod i onda vi ukucate taj kod, kao što možete stavite taj na kućna vrata vaš, na bravu možete da stavite, to jest bravu da stavite sa tim dugmićima i da ukucate kod, da uđete, da ne koristite ključ, tako i on tamo imaju. I svako ima svoj kod, tako da stvarno ne znam kako se zove i aplikaciju koju mi imamo mislim da nema veze sa tim bezbjednostnim sistemom, nego je odvojena od toga. Sad što se tiče također, neko je pitao da li su plaćeni meni dani kad je dijete bolesno. Znači kad je Leona bolesna, ona ide sa mnom na posao. Vi koji pratite nas duže znate da ja sam u ofisu, nas dvoje koji radi smo full time, to jest puno radno vrijeme, i još jedna osoba koja radi sa nama, ona je tu part time, što znači radi samo 3 dana nedeljno, tako da je kod nas u ofisu, to jest na poslu, onako kućna atmosfera. I moj kolega, on ima 4 unuke i on stvarno zna sa djecom i voli djecu, tako da Leona tamo kad ode, ona ima dosta prostora da se igra, ima tamo igračke, ima i krevetac, tako da ona ide sa mnom na posao, ja je vodim, ne uzmem slobodan dan, osim ako je sad, u stvari uvijek sam je vodila sa sobom, tipa ako je malo prehlađena, ima temperaturu, jer već sam vam rekla da ne može ići u vrtić ako ima temperaturu, i ona ide sa mnom i ona je skroz ok, jer ja kažem atmosfera mi je onako kućna, tako da može ići sa mnom i mogu uvijek dovesti sa sobom, to moja gazi su rekla ako je bolesna to, tako da ide sa mnom. Ja nisam nikad uzmala slobodan dan zbog toga, osim sada kažem da je ona baš bolesna, da je malaksala i da je baš loše, tada bi ostala kod kuće, ovako nema potrebe, jer ona je uvijek, i kad je bolesna, ona je u pokretu i igra se, to nije nikad još da je bila bolesna pa da leži samo da malaksa. I zaboravila sam reći da ovih par puta kad je ona bila bolesna, kad je išla sa mnom na posao, Vlada uglavnom gleda da završi ranije sa poslom, tako da on dolazio oko 12, pola 2 i onda on dođe nju, preuzme i odvede je kući. Tako da ona ide sa mnom, a ukoliko, znači, vjerovatno će se nekada da se i baš razboli da moramo ostati kući, onda ja uzmem samo slobodan dan. Ja imam godišnji i imam 3 sedmice godišnjeg, tako da taj godišnji mogu uzeti kad god hoću. Mogu sutra da im kažem, ja sutra uzeti slobodan dan, ne iđu već na posao. Tako da je, što se tiče toga, moja firma je jako fleksibilna, tako da imam to plaćeno. Sad u slučaju da iskoristim godišnji, da nemam više godišnjeg, onda i dalje mogu da uzmem slobodan dan, samo mi je neplaćeno. Isto, znači bez problema mogu reći, sutra ili hoću da ići čitavu sedmicu, uzmem slobodnu, dijete mi je bolesno ili nemam putovanje, to je skroz ok, samo neće biti plaćeno nakon što potrošim sav svoj godišnji. Eto, tako to funkcioniše, tako i u Vladnom slučaju, ali kažem, ona ide sa mnom zato što nam je posao preko puta ovdje kuće, blizu je, i ako trebamo se vratiti kući ili nešto, sve nam je blizu. I treće pitanje je bilo jedno jako zanimljivo pitanje, da li ti je prenaporno ujutro kad se spremaš za posao sa Leonom, pogotovo kad se uspavate. Što se tiče toga da li se uspavamo, nema toga da se uspavamo. Ja sam ujutro ustajanje, ja ih budim sve, to jest Vladi i Leoni svi ustaju. Nekad se Leona probudi prije nas par minuta, to jest prije mene, prije alarma. Često se ja probudim prije alarma, alarm zvoni svako jutro u 6:05 i ja se onda budim Vlad malo teže treba da se probudim. Ja kad se probudim,
ja sam odmah spremna da ustajem, dok sa Vladom to ide malo teže. Moram 5 do 10 puta da ga zovem, da kažem hajde, ustaje, moramo da idemo na posao, ustaje, onda on dok se razbudi par minuta i onda on ustane. Vladi treba 5 minuta ujutro da se spremi, meni naravno duže dok se našminkam, meni treba možda 15 minuta ujutro da se spremim za posao. Dok se istuširam i našminkam i obučem, eto, 15 do 20 minuta. Tako da mi ujutro ustajemo i Leona, ona, kažem, nekad se probudi kad i mi, a ne, ako se ne probudi, onda se Vlado spremi, kad se on spremi, onda nju budimo i onda ja se spremam, a on nju preslači, oblači, ja ujutro, već sam to snimala za Instagram, pripremim sve njene outfite za 5 dana vikendom i onda je sve spremno, tako da uveče pripremim tu pored kreveta outfit šta će Vlado da joj obuče. I on nju presvuče, ujutro spremi. I onda mama sređuje kosu, ja je počešljam, napravim joj ili kikice ili jedan repić i onda je spremna za doručak. I onda njih dvoje idu dole da, pošto ona uglavnom sad doručkuje kod kuće, on joj spremi doručak, nekad i ja spremim doručak ako se spremim ranije ili nekad uveče spremimo doručak, zavisi šta će jest ujutro da bude spremno za ujutro i ja onda silazim dole oko 6:30. Nakon što se spremim, ona već u to vrijeme doručkuje. Kad završi sa doručkom, ako imamo još malo vremena, pustimo njenu omiljenu pjesmicu Ja sam Buci s Trbušićem Mekim, ona odigra ujutro, pošto obožava tu pjesmicu. Tako da imamo dovoljno ujutro vremena da ne moramo da trčimo, da žurimo i nekako zato što je sve organizovano, sve znamo korake, ko šta i kad radi, tako da nema nekog haosa ujutro, ali najbitno je samo da se dobro ujutro organizujete i da ustanete na vrijeme. I da, i eto, kad završimo sa jelom, izlazimo, uzmamo, spakujemo našu hranu što treba da ponesemo na posao i Leona samo nosi svoju flašicu sa vodom na posao u vrtić. U vrtiću mislim da sam isto rekla da treba uvijek da ima jedan šorc, jednu majicu ili bodić, to jest jednu preslaku u slučaju da se tamo isprlja. Uzimamo to, idemo i mi njoj kažemo idemo, ona odmah izlazi i stoji kod vrata, čeka da je Vlado uzme. Vlado je uzma, ja uzmem svoje stvar, ubacuje u auto ovdje iza mene, u sjedalcu i to je to, ja nju vozim, on ide isto sa svojim autom, vozimo je zajedno u vrtić i onda tamo kad dođemo zajedno izađemo, odnesemo je i kad završimo to, Vlado ide na jednu stranu, ja na drugu stranu i eto, tako to funkcioniše kod nas. Tako da kažem, jako je bitno da se dobro organizujete, da jedno drugom pomažete i da ustanete na vrijeme. Eto, tako da je skroz, da kažem, jednostavno nije prenaporno zato što, kažem, smo se uhodali, imamo tu neku rutinu, neki raspored. Eto. Nekad Leon, kad smo se vratili iz Kalifornije, trebalo je 3-4 dana sigurno da nismo mogli probuditi sad zbog vremenske razlike, ujutro bila, budili smo je po 5-10 minuta, ali ona je sad skroz ok, ona, kažem, sama se probudi, ona čim se probudi, ona odmah ustaje, silazi sa kreveta i odmah je raspoložena, onda se malo tu, ako imamo vremena ujutro, sve zavisi, malo se tu poigramo sa njom. Ali kažem, uglavnom se to sve ujutro svodi, znači, na spremanje, doručak i idemo u vrtić. Eto ga. To je to. Evo jedan kratki video od 8 minuta. Nadam se da ste uživali i u ovom videu. Ako imate još nekih pitanja, slobodno pišite. Mislim da sam evo objasnila i to je bilo tih par pitanja koje ste postavili. Da, isto je neko na Instagram pitao da li ima naše djece u vrtiću. Ovdje gdje Leona ide nema, to jeste, tu ima nekoliko grupa, mi ne znamo, ja znam djecu koja su u njenoj grupi, tako da ako ima, ja ne znam, ali ne vjerujem da ima, zato što ovdje gdje mi živimo nema uopšte puno naših ljudi. Pa ja poznajem par naših ljudi, skoro mi se javila jedna gospođa, oni su iz Hrvatske, oni su žive u New Braunfels ovdje gdje i mi par već godina i oni imaju djecu, ali uglavnom su naši ljudi koji su iz Srbije, Hrvatske, Bosne i sa naših prostora žive u San Antoniju, u tom jednom dijelu gdje je La Cantera se zove
i tamo s nekako valjda svi kad su dolazili prije 15, 20, 25 godina, svi su išli tamo na jedno to mjesto i svi su uglavnom tamo. Tako da smo mi na totalno drugoj strani, mi smo nekih sat vremena od njih, baš kad smo išli prije jedno, snimali smo kad smo išli u onaj restoran, mislim, da, rekli smo to, ja stavljam onom hodam i kažem, joj vidi mala beba, ona gleda u bebu, neka žena držala malu bebu i ona kaže, vidi beba, žena nam se obraća našim jezikom, kaže, živim u San Antonio, ono, već godinama, tako da, ali kažem, ovdje nema puno naših ljudi gdje smo mi sad, tako da, eto ga. To je to, 10 minuta, odjavljujem se, hvala vam na odgledanom klipu i gledamo se uskoro u nekom novom videu. Ćao!